e boammaaruri ke gore go ntse yalo go fetse go berekile sone go mo kgothanong ya ka le ene ke a le gore mo go ra gore ke mo hekeditse go se dirisa mo gene mme se ka maikaelelo malobanyana ha baagi ba porofense e ya Bokone Bophirima bogolo jang ba tikologo e ya Mahikeng ba kile ba gamarisiwa le go tshosiwa ke dipolao tse di masisi tse di kileng tsa aparela kgaolo e. Mme go ya ka bone baagi ba ga e se go ikela boya batho mo go utlwisang botlhoko, tota botlhoko ba re bo tlisiwa ke mokgwa o dipolao tseo di diragalang ka teng. Le ha dipotso gore ke eng se se bakang dipolao tse e le tse di thibang letsatsi mme di tlhoka dikarabo, bontlhangwe je dikarabo tseo ke jo. maikutlo a ka ga jaana ke gore ke botlhoko thata ka gore ke shwabileng go eta molomo gore lelapa le le ntlentle yana nna le mogatsake o ne re ratana thata yana ke itse gore ka dingwaga di le 18 santsane re ipiletse gore ra go fetsa botshelo ba rona mmogo bo go felela go le yana. Mo puisanong e e kgethegileng le ba a utlwile dikgang mmelaelwa mo polaong ya ga Masego Mosweu e leng mogatse Moses Mosweu o kgwa ka tlhaa ka sebele sa gagwe gore tota ka letsatsi leo matsapa di ne di a tsaya kae. Ka tsatsi la bofelo go tlhoka nko go dupelela nka bentse ke ne ka amogela gore a tsamaye re sa utlwane ka nna tota ne re dumalane gore wa gae ke mo release for 6 days to go home and relax with the children le mmangwana gage. So yaanong ga nke simologela ga ne ke le ka go botsa mogatsake gore mogatsake o tsamaya leng o boa leng ka mo gona nkaraba ka teng already so seo ne se mo dirisa ke ne ke le mogamare nna already ne se ke amogetse gore ke a itse gore mogatsake ga itiri ke tshwanetse ke mo simege ke mo tshegetse mo situation a feta mo go yone ka gore motho o dirilwe jalo ke batho. Yaanong ga ke ne ke mmotsela gore o tsamaya leng le boa leng le bana o nkarabile ka gore ga ke itse o se ka mpotsa potso eo ya be nna gone mo ne ka re dio di a senyega teng tla re ka a o mogatsake ka re ke botsa sentela ka re rwa lapa gore o tsamaya le gore le batho go ga ba mpotsa gore o ile gae le go boa leng ke gone go ba araba a ba anta ro se ka mpotsa potso o bile ke mmoditseng ke gore lala yaanong nna ke tle go le tlhola leng go gae ko le ileng gone ke go bommangwane ke tle go le tlhola leng mogatsake o nkarabile ka gore wa tshwantse o tle gore tlhola kante a kry o bona ba founa hela utlwa gore re siame or ra o tla go tlhola bana ke ga ke makata a re mogatsake a gore yaanong o raya gore ore ke tla go tlhola bana or a ke re nna ke tla go le tlhola lotlhe. Mosweu ka ya ha a ne a lemositswe pele ke batho ba bosigo gore go dirile gore ene Masego ha a mo sheba a be a tlelwa ke letlhoo le le rothisang keledi. Go itiragaletse fela ka ntlha ya ke batla go itlhagisa gore la re le batho ba bazelwane re dumela mo morene ya ka le itse gore ke moruti mme nna ke batla go itlhalosela gore boloi bo teng ba gaetsho mogatsake ke discoverile mo ba profeteng ba bantsi ba gale ke bolelelwa gore ke na le dira tse dintsi thata ba ba jala setsang botshelo bo monate bo re botshelang yaanong ke lole thata le seo gore ke se kgone ke le ka go sireletsa lenyalo la ka le mogatsake yaanong mme ntho e ne ke e lemoga ke gore mogatsake le ka mo go diphitlhelelo tsa ba porofeta ba ne ke bantsi ke kopane le bone ne ke itheletse gore o tsentswe seo sengwe ke mongwe yo o irang gore ha mmona yana a dumele sengwe le sengwe sa se buang dio tsa teng a di tsaya ko bo Malawi bo Lesotho yaanong ke tsone tse di mo tsene di mo tlhakaela di mo tsenya hatred ntsi thata. Most of the time she spoke to me ya re ba go shebana ke tlhola ke anger le bagolo ba kileng ra tsenya di meeting le bone le butu wa gagwe le bagolo ba go gae ba itse kganyeo ya gore ba kile ba mmona le gane a tlhalosa enka ena le one kgatlhanong le nna gape mo go ba Mosweu a kopaneng le bone pele a re go na le ba ba mo lemositseng gore go teng mongwe wa boraro magareng ga kgolagano ya gagwe le Masego. maikelo a ka ela ne le ela ganya gore re gaogane monate ke mo release ya ka dikobo tsa bana ne setse di pakilwe mo koloing le ene ebile re pakile diaparo tsa gagwe tsotlhe di pakilwe le gore ba tsamaya le gore go suna na ela bye bye mogatsake ke tsamaya leng ke boa leng and then re tse founu le mangwane ke bao ba tla boa leng so
ka ntlha ya anger e ne le mogare ga mogatsake dio tsotlhe di a change direction. So ke dumela mogatsake ona se itiri e ne le boloi bobo motseni because that person go na le ba profeta ba ka nang bararo ba ke discoverile mo gone ne ke le ka go checka kwa le kwa ke batla le ga mogatsake thuso ba ne ba tlhalosa gore go le ka ulengwe le letsene mo botshelong jwa gagwe mme hela motho ga se gore wa morata o lebeletsela go jala sa tswelo pele ya rona le ene mme ya nngwe mo direla ka ditlhare tsa bo Malawi bo Lesotho gore a kgone go motsa mme tla ra sna mo dirisa dilo tsa bo divorce o tse bo eng go tlhela ka na bo a mo phuaganya gape a mo dira dilo tse di mashomashwe. So hona ne ke le ka gore ke protected that thing le tswene ke tsama ke feletsa ke kopa le dithuso le mo ba profiteng mme hela go bokhutlong ke ra gore we didn't plan this, we didn't see it coming. Gone mme la go eletsa go diragetse yana sa bofelo ke gore ke gomotswa ke gore ke lekile go taboga ke batla dithuso for mogatsa ke gore a siame ne ke lemoga gore go anfe gore a motho a loilwe go tsatseng tswe so sengwe se se mo hetola motho e seng yena se bola go lwantsha ire o bo mo tlogela lo lwena o mo rona go siame a re tlhalane tsama gore a re lwena no ntse sa morati. Go ya ka Mosweu Masego yo e leng ene a simoletseng kgaruru ya letsatsi leo ya ba ya nna ene Masego a tlileng ka sebetsa se se dirisitsweng mo thulanong ya bone. Ene Mosweu a re o ne a lemoga ga ka nako eo botshelo jwa gagwe bo le mo kotsing. Be nna gore a re bona nna ke nako a ba ke ntsha mo tseleng ya gagaro o bula kgoro ka bodipa ba kra ke tsoba ba re okay wa ntshwalela ya no ke be ke re se re ka go tswalela a ba simolla a tswa a bontsha tenegile thata ba tsama a go tsa sone sebetsa se ke ne ke utla mo dira go gantsi ke utla go bua go tena ke meditse ka sebetsa a ba go tsa sone sebetsa seo ya no go moraga go tsa sebetsa seo ya nna gore da ya no ha tla le mo gore ta tlhole le ene ya no motho go godimo thata mo leng gore o ikeletse tene ga gagage ya no ke go ntlhagisa kotsi ya no ke se phamola re lwana la sebetsa se ya no nna gore ka 2 minutes ke mothakathakano yo tle iragileng teng ra eletsa le gore go diragetse se diragetseng. Mosweu a re dibetsa tse go buiwang ka tsone go nna teng ga tsone gauhi le bone ka nako eo ke ka gore e ne se kgale di ne di dirisediwa go dira dipaakanyo mo ntlong ya bone. Mme nka go kaela gore a gona ba mariwontseng ya lo ba screwdriver se ne se le teng gone mo ka moreng mo ke letso le gamore tseo di thulusi di atle di ne le mo bathroom di gona go nna teng a batla mathaka ba etsa gore di siling ba ireng ya ka ke motho ke nna ntse ke re ditlhabollo mo tlona go le nako so nako e ne se gale ne re tsa go ira tlhabollo ya TV stand mo ka moreng so babereki ba ba ne ba tlo go dilo tse gago go ra gore mme ha koloma gore something o di bone ne mo di leng teng mo go ra re kana go lantha okay wa ntshwalela a ba tsama go setsa go ra gore nantsa se bone fo se leng teng mare nka go kaela gore screwdriver se lane se le gone ne le tse di diriswa ke batho ba ne ba dira bo TV stand le tso di hamoretse ha ne ba di adimile mme hela ga gona sepe sa tsone se se kileng sa bereka ntle le hela yone ha morena tswa go etsa eo ga gona sepe se sengwe gape se kileng sa bereka eo ke tlabe ke bua maka. Moses Mosweu o boleletse ba a utlwile dikgang molaetsa wa reng o botlhokwa ebile o eletsa gore kete o ka goroga go ditsebeng tsa ba ile masika a gagwe. So ya ne ke kopa maitshwarelo thata mo baramile ke batla go bela nnete la ke re ngwana lona go bua nnete ne ke morata ene ke se ka re ke morata ke santse ke morata le gone yanong ka gore a ke kgone go tshela le go ntla ga gagwe nna le ene o ya di twins la itse mme ntho nka le tshepisang yone la ke gore ke ne ke rata mogatsake ebile ke a morata le no yana santse ke le ra gore ne ka re ka thanya nna gore ke toroela so seo. Mosweu o boela gape kwa kgotlatshekelo mo bekeng e tlang e le ha go sologetswe gore babueledi ba gagwe ba tla naya lekgotla kopo ya gagwe ya beili.